Mao ni ang usa sa mga famous statement o gipuy-an ni Juan nga magbubunyag in relation sa Ginoo ug ngadto sa iyang isig katao. He must increase, I must decrease. Kinahanglan siya muuswag ug ako muus-os. Mao ni ang makabuntog sa gitawag natog sala sa garbo. Labi na ginang jealousy, envy, nga kusog kay nakaroon labi na sa atong mga politicians. Kanang sinahay, dinautay, kinahanglan ako'y mudaog, kinahanglan jud ka nga mapildi. Pero sa kinaiya natong mga tinuod nga Kristohanon, kinahanglan gid moingon ta, kinahanglan ka musikat, ako'y muos-os. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna, gusto ko musikat ka. Ingna, gusto ko ikaw mao'y mahimong inila. Nya kining maong kinaiya, kung ato na ning puy-an, mao na ni ang gitawag og source of satisfaction, hingpit nga kalipay og katagbawan. Kinsa ninyo dinhi ang nakasinati na og perfect happiness and satisfaction. Taas ang amot. Di ay bata ni isa. Pero pangutan-an ang bataa, di na ka magsigig duwa sa computer. May isa, sige pa, awa pa ka masatisfy. Kanang relax ra gyud ka. Nang bisag wa ra gyud kay buhato. Kana bang ang kaning tawo nga tinuod nga malipayon o kaning sana tagbaw, bisag kuhaon pa na nimo ang tanan nga naa niya, din agid na mo reklamo. Kamong mga asawa og tagbaw gyud mo kayo sa inyong kaminyoon, bisag kanang inyong bana mangabit pa na, di nagyog ka, di ka magkisi-kisi. Kaya nga naman, okay naman nimo ang imong kinabuhi. Mausad ang mga bana kung naanagid ninyo ang kalinaw, ang kalipay o ang katagbawan nga tinud-anay, ay bisan pagka ng inyong asawa mangabit pa na, di nagid na makapausab sa imong kamalinawon o sa imong kanini ang katagbawan. Muna si Juan, pag-report sa iyang mga tinun-an nga, kadto bang nganlag Hesus nga imong gibunyagan, tuan na munyag na namalhin mga tao dito. Tuan naman niya tanan. Unsay gitubag ni Juan? Ako higala rakos pamanhonon. Ang pamanhonon mao'y tag-iya sa pangasawunon. Ang higala, unsa may bation sa higala? Malipay kun moabot na ang pamanhonon. Ano ba? Kamo, malipay ba mo kung ang inyong silingan mo asinso, niya kamo mo mautot? Malipay mo, dili. Hoy, tubag. Di mo malipay? Sa unang panahon, kadtong bisan ganin, niabot na ko nga nagtrabaho na ko diya sa bangko. Doon na pagyod ko'y kasina sa akong mga silingan. Labi na tong naigo sa bagyong ruping among balay, niya nabungkag. Niyang among silingan tarong kay mga balay, wa gyud mabungkag. Nako ngano man Lord nga ako nga nagsigig alagad sa simbahan. Ako manoy imong gihanukan aning daghan kay kasakit. Na-paralyze pa akong papa, na-paralyze pa akong maguwang, bungkag pa akong balay sa bagyong ruping. Murabag, kaingon ko, nya ang uban, ayahay ra kayo. Amo pang mga mangga dito sa bukid, inigabot sa bagyo, hurot yung kalarag, bali pang mga dagkong sanga. Nya naasad may silingan nga, wagi simba-simba, digay magrosaryo. Pag wa man maunsang mga mangga, nga no man eh. Usahay makamahay ta. Saka ko magmahay yun ko.
Pero karon ba nga pari nako, nakaingon day ko di man dito siya maoy kuan, di man dito maoy makalipay. Ang tinuod gid ang makalipay kanang hutdo nimong hatag ang tanan nga naa nimo aron malipay imong silingan. Kana gyoy the best kaayo nga source sa kalipay. Kana bang ihatag nimo tanan nga naa nimo nga maayo para malipay ang imong isig katao. Kana gyoy dili malalis nga katagbawan. Lingay mong tupad. Ing naihatag nimo tanan nga rin ako. Ing naihatag na nimo tanan nimo nga rin ako. Mauna siya'y pangilad dinhis kalibutan nga tiguma ang tanan nga maayo, ayaw ginag ipakuha sa uban, kurala ginang imong balay, protektahi gina kay maunay imong kalipay. Makuha gani na kanang imong tanom, kanang imong kwarta, kanang imong alahas, kanang imong balay, imong yuta, kanang imong gahom dias gobyerno, gahom din ni simbahan, makuha gani nas uban, luoy kay ka. Maunay pangilad siyawa. No? Og diha dapita, por tinatong daghanag problema, daghan kay tag problema na nga stress na ang uban gani naghikog na nakalimot man na ang tinuod di ay gyud nga source of joy and satisfaction kanang ihurot ginimog hatag ang tanan. Kana bitang commandment ni Jesus nga biyai ang tanan ug ang halin, unsa na ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabus. Kana gyud satisfaction. Ita dinhi daghan kayo maghilak-hilak pa dinhi kay kana ganing gihimuan natog balay. Dala sa last year hangtod karon murag ang atong nahimong balay mga 114 na kabalay. Kana mga balay atong gipanghimo baratuhon ra man nagnaong. Pero para sa suway balay murag nindot na kay nang balaya. Pero ako wa gyud ko naghimog balay para ako. Wa jud. Naay balay sa akong manghod, anak ko mo puyo usahay mo standby. Tuwa sa balay akong iyaan dito sa bukid nga akong gipahimo-himo. Adto sa akong standby usahay. Pero ang amo mga balay pulos gyud apiki og naong. Wa gyud ko mangandoy nga monindot ang naong. Pero ganahan kay kong mopanindot sa balay sa uban. Ngano man? Suway ragod kamo mga asawa paningkamuti nga monindot ang naong sa inyong bana. Lipay kay mo magtanaw nga ang iyang naong nindot, bahala nag-ikay nagkamuritsing. Di ba? Nga naman, kay nitambang man kapag panindot siyang naong, niya lipay man siya, lipay sad ka. Pero ikay nindot kay naong, niya imong asawa o imong bana nagkamuritsing ang naong, muyaw-yaw man to, sige pagwapa diha, sige pagwapo diha, kita diri pasagdan lang. Mauna nindot kay mugnaong pero tapulan, nindot kay mugnaong pero lisod kayo, suguon. Magyaw-yaw na to, masuko sa ka, mobati din imong naong. Pulos na mobatig naong. Pero sige limpyuhi ginang naong sa imong bana. Di ba kanang imong bana mubaw sa naglimpyo sa imong naong. Niya ang iyang kalipay nga iyang napanindot imong naong, ang imo sang kalipay nga napanindot nimo iyang naong, pas kang nindota ng kinabuhiya. Niya ako karon unsa may akong kalipay, mamalit ra gyud mog slot. Kana niya ganahan mo mulipay nako. Hoy. Di mo ganahan kamo ra gyud maglipay-lipay, sige tiguma na inyong kwarta. Ayaw ginag-ipalit og slot. Pila ra gud ning atong SBF dag 500 pesos. Nya 100 pesos ang atong Santo Niño's healing gift. 600 ra gina. Tiguma ginang imong 600. Kanang imong 6,000 tiguma gina. Kanang imong 60,000 sige tigom gyud. Kanang imong 6 million sige tiguma ginagmayo.
ay gyud panghatag. Makalipay na nimo. Ha? Testing eh. Awa, di ba, mag-anam ginagkusmod imong naong. Mag-anam ginagkakusmod. Nya mahimo na kang igihan, makikumparar na kas imong kinabuhi, ngadtos imong silingan. Nya labi nagtan-aw nimo nga siya minus-minus og income nimo, nya nakapanindot siyang balay. Nahilas ba ya? Inutang na, inutang. Mura kag makuan ka ba, ma-insecure ka sa imong silingan. Tungod anang imong gitigom. Kay para mas imong kaugalingon. Una din sa atong unang pagbasa, kung sa may gisgutan sa atong unang pagbasa, na ay sala nga dili ikamatay. Na asay sala nga ikamatay. Nya unsa maning sala nga dili ikamatay? Kanang ato mga shortcomings, kana bang out of our weaknesses nakasata, dili na ikamatay. Gitawag na siya og venial sins. Kana bang tungod kay huyang ka, wa nimo tuyua, nakasa ka. Pareha na bang masayop ka, para ng bata, imong padaganon, gamay pang bata, madagma, imo din kasabaan kung madagma, nga bata pa man na. Imo ra na siyang pabangonon, paphaan, ya muhilak na siya, imong amaman. Pero dakong tao, dagandaga na dagma, ingno nimo danghag ka. Di ba? Giling nga imong tupad, ing nadanghag ka. Ang sala nga ikamatay, kana bang nahibaw na ka, nga dili na mao'y angay buhaton, nya imog yung buhaton. Nahibaw ka ba? Pero kanang kahuyangan lang, huyang lang ka, mukalit ram nagsuod, ng imong weakness, matud pang San Pablo, hinatag mo na siyawa, or thorn given to you. Malimpyo ra dayo na, matud pa ni San Juan, iampo lang na, mapapas dayo na. Pero kanang sala nga ikamatay, ayaw na nag-iampo. Unsa man na, kanang pagka-self-righteous, pagka-selfish, pagka-hakog, maunay dili na naangay iampo. Nga naman, mamatay na gid na siya. Din amo na madutlag ampo. Nya unsa may atong buhaton ana mga tawhana? Matud pas atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Unsa may atong buhaton? Himuan na siyang part sa imong misyon sa paghigugma. Sigihi siyag hatag sa imong gugma. Ayaw na ng pag-ampo, kaya di na madutlan ka naman ka, Ginoo usba taon iyang batasan, Ginoo mausab unta siya, Ginoo makaamgo unta siya, Ginoo, ana, ayaw na, di na magsilbi. Kung sa imong buhaton, adtua siya, paambiti siya sa imong gugma, alagari siya, higugmaa siya, pasaylua siya. Sige siya paambit ba? Hangtod, kulatahon kaniya, imo lang yapon siyang pasayloon, imo lang yapon siyang higugmaon, yaw-yawan kaniya, iya kang sugo-sugoon, sige ra kag tuman, nya smiling kay kang mutuman. Awa, di ba moabot yung panahon nga matakda na siya? Yan, tuo mo, dili. Adig yung mong to. Ako bitaw din sikog baligyag slat na magay mga stubborn kayo, di kadungog, di mo palit, ana. Pero naman sa daghang ni testimonya, practically 100% sa namalit og slat nga tinud-anay yung pagpalit, malipayon man gyud og nakadawat sa daghang mga grasya. Naa sa ipipila nga kaniadto stubborn kayo, mo text man pud na sila nako, mo testimonya nga, Father, 2 ka tuig, 3 ka tuig kung naminaw nimo sig baligyag slato, agyog ko makasabot ana. Di man siya ganahan mo sabot. Karon pag yung ko nisugod og palit, Father, nindutas akong gibati. Nako na alkansi na kag 3 ka tuig, mo na paspasin na karog palit. Kay katong imong niaging tuig na nagpastoborn ka, makaber-upan to.
Para sa kunas mga tao, simba. Kamo lang dito Yampo lang niya ako. Kay lingaw kasi diyan sugal, inom, suroy. At tanawa, moabot ang panahon nga di na nakasabot siyang kaugalingon. Nya wa gid nimo kasabi, wa nimo yaw-yawi, friend lang yapon mo. Mura bag part siya sa imong lungsod ba? Part siya sa imong kinabuhi. Unsa may mahitabo? Moingon din sa nimo, hawang kay akong gibati. May kang ihikog. Wa ko kasabot. Muduol man na siya nimo. Moingon din kaniya ng animal ay kahikogo na. Nya moingon din kaniya, kuyog pa kanako ngadto simbahan. Nya pila na gyud ka tuig. Napu katuig na nga wa gyud na mo kuyog nimo 20 katuig na nang di gyud mo simba nya imo dayong dadon kay mo kuyog naman na kay hawang naman kaayo igkuyog na dito makaingon na hala oy kanindot dinhi mao nang ikaw smiling kay nindot man day kay ning musimba ta mo na gibati ni San Agustin si San Agustin 32 katuig una pa siya ni simba. Pag sugod ginyag simba, nakaingon din siya, ni araman day ni, my heart has been restless until it rests in you. O kani si San Agustin, maoni ang hinungdan, nganong na ay Santo Niño, kay mga Agustino, nga mga pari, mo'y nagdaan ng maong debosyon. Karon 40 na tong lingawa, Agustiniana. Sige na tag-ingon nga, kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang ilaba pero unsa may kinaiya sa mga tao nga nakasinati Ginoo og andam mo sinati sa iyang way sukod nga kalipay magsigi ra gid nagpanghatag sama ni Kristo gihatag niya tanan hastang katapusan niyang ginhawa katapusan niyang tuo sa dugo iyang gihatag mao sa nay gibuhat sa mahal nga Birhen Maria ug mao sa nay gibuhat sa mga santos. Lingya imong tupad ingna mao sa nay imong buhaton. Mao nang dunay sinulog nga pasiugdahan aning GFFC ugma anha sa IEC RIC3 na convention center muranig sinulog showdown tag 300 ni ilang tickets pero dinis atong parokya ako ning ipanghatag free aron makaadto mo kamo na lay adto or taga diha mo Cebu wala pangadto mo free adto mo dili sige bahala mo diha adto free tag 300 ni ilang ticket ugma launa hangtod sa alas 5 ang ilang showdown nya do na kuno koy gamayng talk dito alas 2 hapon man ting ito akong talk kita ta dito pero di ko mosayaw sinulog kay di mo ko maumsayaw anang atras isa-isas kamot pero testingan dating aligamay pero ang importante evangelization na nga kaning GFFC sana si ano ba to firm GFFC Jesus Firm in Faith Community GFFC charismatic community ni ilang Sister Stella ng mga grupo active kay ni sila ang ilag yung adtuon kana yung mga suok-suok nga wa maabot sa pare mo na daghan kay na sila mga members misa ko nila once a month pagkadaghan na gyud nakaingo giunsa man nila pagtigom mao di ay kay kadtong mga tao nga wa gyud kasinatig Ginoo ilang adtuon kana mga nasuok-suok unya inika experience nila Ginoo lunod patay mo appeal na gyud nya ang uban sad mag-missionary manood sa datong kana mga lisod kay kana mga di man sila mo ana mga ingon nato di man mo dool kadto yung tuwa suok-suok kana mga parebang Mother Teresa ba style adto ana mga lungag mga laoms taytayan mga squatters kadto mga rugby boys rugby girls mga manuyupay adto mo yun tuon ngano man kay mao man to sila'y naas kangit-ngit sa sala
makakita to silang mga tao nga mo smile nila nga gikan simbahan, ma-attract din to sila kay nabaghuan. Pero kanini adinhi, kanirong nanimba, mga gahi na kinig nahuna. Inigsulti nimo, matuog lang nila na kamao na balik-balik naman ang padre, kamao naman. Pero adtuon to nimo to mga suksok, astilan musigang mata ato. Ganahan ka ito, din agito kalimot. Nabdang adtuon migpari sa una dito sa bukid, dito sa kahugan, ang among istorya sa among kasinatias pare, di mahumag usa ka buwan sige balik-balik istorya. La diri gito sa padre, diri gito lingkod sa padre, sugi kaon gitong butong, hurot ang butong, saka mi nga to sa padre, suga di mo lakaw to padre, sige lang ginagbalik-balik. Pero dinhi, so sa igabot des pultahan, dili na pare hisgutan. Libakon pang pare, taasa sa tuyang humili, late na noon ta.